Akuzitsho ibizo lakho ngokugcweleyo mama. Ukhulumele phezulu mama uPriskad. Sitshele udlelela abantwana abathathu utsho lamabizo abo wonke ngokugcweleyo ukuthi bazelwe nini. Ngihlala khona eKathakhathi. Nazela abantwana ama-triplets ngaka-29 December 2022. Bekunzima. Amabizo abo ngobani utshele uZulu ukuthi babizo abo? Siyanda lo siyabonga lo simele amabizo abo bonke. Then bekunzima kakhulu. Ngivele ngizithwele ngaze ngabeletha kwaba nzima ukuthi sebeletha abantwana abaningi kodwa ngiyabonga abantu lokhu ngapublisha isitori sami abantu bayangincedisa kakhulu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga lala amaphoyisa afike namuhla bonke uNkulunkulu babusise siyabonga. So kunzima kakhulu ukuhlala nabo ukuthi nokubawondla bofuna into enjani njengezigqoko amaphampers. Amaphampa isepa yokuwatsha kakhulu ukudla njengoba bebaningi umsebenzi wakhona isikhathi esiningi ngiwatshe isithuko kunzima. Bangaka abantwana bonke? Bonke bayi-4. Sekule-4 khathesi? Amankazana kuphela? Amankazana wonke. Omdala ule-3 years. Siyabonga.